arukuhayo ubutumwa bwe aha kujaguza eciro cya St John hari St John Rugazi Church of Uganda hamwe no kusima umuhereza wabo Archdeacon wa All Saints Venerable Reverend Patrick Atwire yajumirira abo bona abarukubora emirimo yabo. Emirimo yo gusarwa ko butirati Bible yazira ngo umubiri kurwanisa umwoyo no mwoyo narwanisa ki vera in conflict hakuzi bongwe baryo mu rutaro umubiri gwenda gusimbure kandi umwoyo nayo nategeke obushambani emirimo yo gusarwa kumbi tokashanga nahariho bari umuzaba ngene emirimo yo gusarwa kumbi nemanywaniye obushambani ubutirati gambira mutezo otugirike ubushambani ninyiza kongera kuteraho no kugezaho kurebeka ngo umurimo gwa Ruhanga nagukora byo mbuteka ombwiro burubo nangwa no butarubwo uko kuruhanga arugusima ngwemeremeje korwe netigenderwa cyo kutera abahereza abo muhimbo abebembezi bo burebereza bwa ankore bakatongoza he huru yo kurundane byo kubakwasa okwetororo burebereza bwona batejesho ngo cyo kusimba umuhereza na mbere shaya za kwika nawe nazo murayi abo bateri hizina na kitandika ihari echinika umubinte Ruhanga yajunda kandi mune chinika abandi chinika cyenda kunyita ndara nindeba ikibuga no muto imise chinikandira no kurera echinika okaranga ni musima kantandira ehureje yo kusima abahereza riyo negendo misho kwetorora amasaba dikoni 18 amarisa 88 hamwe na subparishes rukikaba na 98 omberebereza bwa ankole. Omugani makuru Bishop wa West Uganda Gaston Sereko yakabucara bikirize mukabwoba barikwejumbira mu kwiba hamwe no kuryanga tandisa amataka gamaramizo ngo nibebikire miceno wange ekintu omalo kigaba tekiba tekikyali kicho etakabali gaba ekanisa yenyiniryo nate gwo musukulu nojja noyagala olive ebyabugambo byabali aha mukoro gwo kurundana na sente zo kuhunduza rwa Mabara Seed School omuri Mpumu Deryantonde tamwe wette batnatiro kimalako etukiyingira kitunga ekisoso ekyasooka okugwa era chaplain era omusumba waffe nakisabira tufunanga mukazi bukolera twagera mu tuchombe ko murundu kumwe ishemero nza kuruhenda so reka tuombeka ho korampora phased construction kugira ngo tuombeka ho one room after we build another one. Of course Paulo nagira ati nyowe nkabyara aproyitara n'amaizi wabikurize ndahanga urukuzaha mwanya gira ikiyakwa urukwije ayongera akakora ahabwa TV West and era achiza na Sandeke William. Thank you.